braccost nó dhón, jo chéis. Well is mis Abigail ag tá mise atá brunch o Cumaidh tudas. Bo waffles áling chun an rolle braccoste sear o Cumaidh riamh, a mi dul chealt an gaibh mar a níú brunches fudaste ach go ma bria. Seo ùine a chadrianú spatial. Seo recipe na chalatorst ùine san bí. Had da or buiacan na huian cho áling rítabh da ùine an pesto. Seo an jo recipe nar na chal mór an ùinecah or go bhfuil a cho fudaste a chuirí chéile. A mi dul jarach na tomatos acum, agus curisiniat isteach gan an treisir seo. Has níor son gan líon sin an treisir. Is gélim na tomatos bag bria ha seo or had gama milís. Bhí mé na hór san tras. Ha mi dul dhéanú seo ar son céir nó cóig duine. Ach fyd dú seo dhéanú son cheese nó ddíoch fiús go tain. Stóri mi dy fi gama cruúcha leis an recipe seo gydach dú glasrich sa mi alle ha cortadú a churán mar spinach nó gydach dú fiús broccoli churán cúteoch. Channe mi hín o afas of jail ar tomatoes nuair na chalat ar a bhí ar a frich a cha seo cortadú or hanna tomatoes nó agus mílis nuair a higat amach san abing. Agus cúteoch ca mi jail ar blas pesto ar rútsa mi. Gydach dú an pesto ac a thaine dhéanú ach leis na chal mór an ùine acing aniu a sin ddíoch dul a chhlechach fér buna búidin. Siad na tomatoes a nus go léir isteach gan héoch agus ha mi dul a chud becan ola craniola ar a bhulach agus cra pepper. Mi héin gama jail ar pepper so ha mi dul a chud becan a bharachgar. Gydach dú cúteoch rútbach chili a chud rís seo ma hau jail ar chase. Well ha sin dul a chud garlic rís cúteoch ha mi an drásta chud becan saling rís, ddíoch ar son blas. Agus becan garlic. Aber go bhfuil fallach láitir a tín fan an garlic. Siad anis, deisiol is son an gol isteach an abing ar son feisgur 10 mínútin. Seo nis, na chalat a cuat áling ha mi chót tholit leis sin. Agus ha na tomatoes acing inis deisiol ar son an pesto. Ha na dahin seo a dul cho bria go bhfuirí chéile. Aber go bhfuil a fallach áling, Iumi is Spáin mór acum, agus miscich ní sin rí chéile. Ni le cuat mar mór an drast ach nuair a hic amach san abing, bia gama bria le na huian. Is ha sin georí gun gian sin tólan bakar san na huian far an soiad. Díoch mar sin. Ha seo cho fudas da dhéanús ha chuda cáil an san na séoch. Is ha sin a geolachach na chal tór glánach an art ag a dhéanú ag an iodach cúteoch. So sé win-win a ha sin gúsa. Héit nó huian isteach mar sin. Im sin a bhí féit ceolach. Agus mi dul a dhéachan ar son siach mi sminiachach. Ha na buiachan ar na huian a ha seo cho bria. Agus inéir mi iarach. Channealach un rútar acal ar son a churíis an brunche ha seo is sé sin cash Parmesan. Mi dul a chud sgetachach ma ar a bhlach. Ha sin go georí tór Parmesan, well ha mis go dú. Ha mis minnig a gol sin go leor Parmesan gúsa. Agus ha sin inis deisiol ar son a gol arás gan a naving ar son cóir 10 mínútin. Ha mi faraching mar go bhfuil mi an san etal se leis a fallach áling pesto a ha stein a hón drast. Féime mi seo iaching. Dul gain ritba glof agus mi smynnig a fin gear mi isteach. Seall an crisp a ha sin fan an Parmesan. Ha snoc agus crunchy ar an tbsp. Ha sin a quad cho ma. Seall an da bria ar na huian. Mi smynnig a go bhfuil mi georí tomato cúteoch. Mi noch is nach dé seo ar an nit och acum. Ha sin snoc agus sailt fan an Parmesan agus an blas snoc a tín mud de tomatoes. Uighean or pesto garlicky agus lof sourdough ar son scuapach o chuda cáil suas. Sé seo brunch ag gníire is sear na an bheith sa coiú.